son hele he lambang e dak khot khoti la pen la hurjam alom la broiler chicken है la so biha ke claim no sabso kasik sak dokok so lam se sabso television na pi bal ni tol ninga lo kamatha lam he na chi thani phan sin li na tum han dak na chi tong he na pa ke lam bang la oh kasik sak bang la son non bang ni tum la dak bang thom amunit ilong vera dim si di tum la som emne la license है trading license है la som nang na pi ilong vera dim si inke la ma si inke ni tum ka chuyor long mane sabso ka siksak dokok lo ni tum ronjit teron ni tum isigal lo है ronjit teron dolo la pen ala DB enterprise dolo la pen MSW bongrum bang thom phai long vera dim ma nang license nang isu ma sinon mang sabso kasik sak dokok lo he inke la song bong benta ru ala MSW bong rung bang alang li bang la alang li men alang li license men si mane akaprek amuni tumanta alang nuwer ka chuklem kali cha kaprek amuni tumanta papewan jam amasi inge non na ka chuyor ayata siksak ulu la ilong vera dim masih la amuni du uma hai ki jor muni du uma not ne kasik sak si dokok lu marane ton banget om bagelo si gelong ton buka ton lo cengse elo si gelong lo ni ke cengsi ke ni tum si gelong ni tum si long lo non ke lang li tum tab hani la DB enterprise pen la MSW bongrung alang li ta non gelong lo he la pa kaprek nani bangke bang ke hini ni muni tum ta non apply tang dolang tho la si gatu we tum ta mane ke ilong vera dim si kadui tun la wo biha chuklem nai pulute mane la sia sik sak doko pola sinili Karbenglo Tonwas Council taxation department dumhan nili chuning ri pangala pulo ilong vet adim isu sedera kaprek adim si license isu nai se non example la jong si la horijan long si isu ya bidera nane hu la bukajan long ta isu mane phan kalte ho siloni jan ta isu la puson te misiani ma pu si nili tum kamatha hai la pen nili tum chuning ri ge la hendo nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta